croeso i... Garen. Clywed fideo yn chwarae Rocket League. Ni'n hoffi'r enw nawr. Mae'n barod wedi mynd yn anghywir. Mae'n like 10 eiliad mewn. I know. What do you mean even in that? Felly, Oh, come on. Hang on. Wait, rwy'n mynd mewn y canol. Ie, fi Fi'n actually cael gwneud straight rhywbeth. enwau nhw. Fi'n Harry. Fi'n Stephen. Fi'n bachgen. Yna'n nice. Fi'n Garwyn. Iawn, felly, y tîm o'i Oh my nhw, gosh, fi, fi'n drunk. Stephen. Dal fi byth bod yn... Ie. Erbyn nhw dwy. Fi Ac random people. top chwith fan hyn gyda'r gwyrdd ar y blaen. Fi yw'r un sydd ddim yn mynd... sydd yn bad. Fi'n yr un sydd yn coch a porffor yn hyn. Yr un gyda... Fi yw'r un sydd just Green wedi and bwrw e. A Garen yw'r other one. Fi'n mynd glas. O, hwnna'n y gol anghywir, hwnna'n y gol anghywir. O, no. Fi yw'r un special. O, fi gallu cael good shot wedyn. Mae Garwyn got a het. Yeah. Bang. What? Oh, yeah. You're the wizard, Harry. Bam. What? O, Chelsea ddim wedi gwneud fideo gyda Oh, Garen. no. Oh! No! Oh, post. Yes, boys, let's go. Post. Whoa, fi ar y cefn. Ie, mae hwn ddim wedi bod like, unrhyw trafod neu unrhyw beth sensible, hwn yn just mynd i fod ni'n neud sanau. Yeah. Os eisiau progress in the wrong place. Yeah, so gyda Ie, hyn dyna hefyd, ti byddwn ni'n gwylio- neud dau game, a wedyn Let's byddwn player. ni'n cael fel game terfynol na erbyn y enillwyr i gweld pwy yw'r un gore yn y game. Oh my gosh, Garwyn, ti'n drunk. Fi'n drunk. Byddwch chi ddim gyrru drunk kids, cofio hwnna. Yeah. Unrhyw sy'n gwylio'r fideo. Ti'n gallu neud jokes ond paid wneud e. Yeah. Mae jokes yn doniol. Gary ddim. Wait, mae Gary yn donio. Mae gyrru yn alright, just ddim wedi bod ar paid gyrru. Yeah, just dim... Especially, kids paid wneud hwnna at home, and yn really dangerous, gyrru care. What? Pwy sydd wedi Well, bod fi lan? rhywun yn just explode off, hwn yn really... Yeah, horrendous. dim gwneud hynna. Dim gwneud hynna. Dim Come on, explode o mewn bywyd. Pan Hwnna'n wyt ti'n always explode hwnna'n off? tip am, like, general bywyd. Yeah, Explode life o. hacks. Wait. Also, yeah, my goals, mae'n mynd i bod, like, dim goals. Oh, no. As my controls are way different. Ceri ffwrdd. Yeah. As fi'n chwarae ar sensitivity really high ar Xbox. Whoa, Oh, dwi'n just bwyd fi gyda Carno. Na! Fi ddim yn okay gyda hwnna, alright? Mae'n abuse. Like, No! fi ddim yn Oh! Oh! Mae fy'n y save! Fi chwarae hwnna'n hwyl. Oedd y post i save o fe? Fi'n gyrru y ffordd anghywir. Na. Come on. Go! A dyma fi'n dweud cyn y fideo fi'n Oh my epic gosh, Rocket ble League, fi'n guys. mynd? Well, obviously mae'r 4 ohonyn ni yn more amazing. Well, Yeah. 3 ohonyn ni, dim Gary. Mae 3 ohonyn ni more amazing, but in like Just abuse. Abuse. Stop Gary, abuse. With M mini V, possibly, ddim gallu cofio. So, like, come on. Boom. Oh my gosh. Guys, Oh, diolch am yr assist, mate. guys, ni yn actually chwarae ar PS4. Scab. No! Go. Oh, fi'n mynd i'r scab o fe. Fi'n so... Yeah. Just scab. Ble fi'n mynd? Del ti with yn cyfr dda. Yay. Yeah, No, yeah. mae fyna fi. Ie, ond mae'n cyfr is un ni, a hyd mae'n neb yn hoffi ti. Mae fyna ddim bai fi. Yma fi ga. No, mae fyna un efo het. Oh, alright. What you're read ever had? Fi gyda rhywun yn Remember Garen and Reed her hair? Ie, fi yn. Fi'n a goalkeeper am now. Or not. Jump. What? No. No, no, Jump, no, no. jump, jump around. On copyright, Garen. No, mae ddim. Mae ddim Yeah, copyright. Ddim gallu afford o lawsuit. Ti'n yn gwybod beth i gwneud mas o'r bywyd? Wait, no, what? Well, break. Wait, Right, wait, go, wait, go, wait. go. No! That's fine if you do it all round. A fi'n dweud cyn y fideo, guys, fi'n amazing at Rocket League, a dyma fi'n chwarae fel noob. Ie, achos ti yn. Ti'n gonna be, ti'n fine. Ti'n mynd Ie, hana peth gwael. Unrhyw un o'n chwarae gyda fi yn edrych yn great, a hefyd fi ddim yn da. Like, mae'n just guaranteed ti'n mynd i edrych yn amazing. Ow! Ond ti just i sgorio tro diwethaf. Wow! Pop fe yn y middle. Siwr pwy roedd yn sgorio. Mae fy'n fi. Yeah, ti Garen, ddim paid fod- brag am hwnna, Garen. Yeah, ti ddim fod own goal o fe, so... Wel, mae fe ddim bai fi. O, ti just Yeah, dweud it on. technically mae yn. Mae fe'n bai y bêl. Oh. Oh, sorry. Wow, fi yn y awyr. Pale, always mynd i'r goal line. Fi'n miss our pale. Pale. Yeah. 1 minute remaining and un Bon ennill, daw a guys. game. Come on. Guys, bydd ni'n chwarae Rumble game nesaf, just i No. gadael chi Yeah. gwybod. Fi byth yn chwarae Rumble, so ni'n mynd i fynd mas. Let's Mae get ready to Rumble yn y rumble. game mode mwy o hwyl fi gallu meddwl Like am, a ond am drop TRT. shots. Oh no, Tika trophy, power. ddim wedi gweld y screen now. Like, Yes, 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 boys. Oh, it's dim ots, head. Y PS4... Y PS...
Yeah. Oh my god. Oh, Yeah, PS4. Oh my god. No, Is get ball bored gonna be right now. heavy? Didn't bro? got a new score yet, guys. Didn't even get covered Die anything. chwarae so Oh, rili yeah. mor, eh? A fi di'n hoffi. Ydych chi'n fi just mynd yn awyr. No. Fi'n troi nôl. Oh my troi god. nôl. Oh, what? No. What? O na, dig eiliad, na. Pwy fe ga? Fi'n mynd mewn i gols. Fi'n mynd mewn i gols. Go, go. Na. 3, 2, 1. Yeah, smooth. Ah, tap o bear diwedd. Yes! High five. Yeah. Un round Boom. na. Merch drwg. What's your score own goal? Just Na the fi gal out. ddim. Bye, Just guys. being out. Rwy'n na fi. Oh, Rwy'n na yes, fi rŵs. di cael hot Beth yw'r shot. byd ydi hwnna? Fi'n mynd i equip... Basket. Oh, na, fi ddim mynd i equip. Na. Na. Beth sy'n gwasgu I mean- Oh. So options? ti'n mynd i match settings? No. Rwy'n mynd i Wait. gwasgu rhywbeth, probably be. Yeah. Wait, so ni'n neud 2v2 eto? Dyn ni just neud Rumble am y final? Yeah. Rumble am final. Ga, mae'n am glas Oh, e. trophy Na. symud, fi'n gallu gweld. Trophy. Beth yn y byd ydi game hwn? Pawb yn cael gladiator, mae'n ddim yn dig, fi'n gallu gweld. Os ni'n coch, mae'n her the trophies. Mae'n sucko i bod yn player 1. Yeah. Oh my gosh, ble fi'n mynd nawr? Oh, mae hyn yn y octagon level, fi'n mynd off i yn, mae'n too open. Ti chwarae. Mae'n too open. Mae'n too open-minded. Yna peth da, actually. Na, mae ddim. Shut up, shut up. Radio camera help. Yes. What? Fi'n gallu gweld? Ga, mae'n hwyr. No, fi trio chase fe lawr. What? New. Gofod ti yn? Flip behaviour fi. Fi just like casually cael lovely Sunday drop. Bwn dawel. Wedyn mae rhywun yn hedfan behaviour fi. Ceri ffwrdd pale. Wait. Come on. In. Trophy, no. Yes. Doedd Come at dim me. ffordd fe fi'n mynd i stopio Bang. hwnna. Well, yeah, fi di... Os oedd fi Os heb ie. sgorio hyn, byddai wedi No. marw. Gweld o'n Yna rhaid ti ddim fewn. fi. Mae'n nôl mewn, like, just in case. Nearly Barrels close, yn die ffeil. Mynd ni'n bigo. Fi'n mynd lan. Help ti. Fi'n mynd y canol. Ie, yna'n un ti ydi e. Os ti angen fi yn y canol. Mae neb mynd i bwydw y pil e. Sorry. Leap! Ah, Leap of faith. ow. Many arrows fan Ble hyn. fi'n mynd nawr? Fi hapus fan hyn. No. No! Fi Beth eisiau ti'n blow- gwneud, Pwy di idiot? blow fi lan earlier? So fi eisiau Fi. blow chi nôl lan. Oh, cracking Hwna'n play. all ahead fi. Os ti'n gael replay, fi wedi bod Daf yna ddim fi. barod am hwn. Oh, no, Cracking play. Amazing Too kick soon. a wedyn brilliant moral support o fi fanna ar y llawr. Play. Fi'n gorwedd lawr o flaen y gol a cefn fi. Wyt ti'n mynd i fynd ar ochr fi te? Fi ddim yn neud anything, fi just cael mewn. Wow! Dwi'n y pale fi. Efallai mae hwnna'n well, dylwn i just aros allan o'r ffordd. No. Yep. Oh! Bang. David's Hwna dead. bai ti. Still. Fi'n Os mynd o't ti i, ddim gadael e am mynd i fi? aros nawr. Then he just like You can't destroy it. native Just mynd i beat. gadw No, shit. ni ddim. Alright then. Ond fi angen ymladd yn erbyn ti os ni'n ennill. Oh my gosh, Garwyn. No! Alright, fi dwi'n mewn nawr. Yippee-ki-yay! Oh, I missed that entirely. Ow! Bwrw fi. Gee, wrong way. Oops, Wrong way. Oops. No, fi di save her yna. Ah, Waluigi. Da iawn, Bel. Sorry. Yeah. Mae'n y ffoen i ti nawr gwybod ti'n mynd i ennill cyn. Ie, ni yn. Mae 3 munud Neu ag... ti. Ond fi'n mynd yn erbyn ti. Exactly, so ti'n mynd i ennill, fi'n mynd yn erbyn fi. Yep. Easy. Leap! Oh no. Leap of Don't faith. stop dweud hwnna. Oh, Mae bit Oh, yn epic save. Pwy fi'n mynd yma? Fe nhw'n gwybod ond, fi literally JC. over... Ah. Just ar bwysau, I fi'n mynd i shoot o fe got mewn. it. What? No! Whoa, if you just knock it like a power massive bar that I'm like, oops. Uh-oh. Oh, paid score off. Ydy hwn prison? Yes! Oh, Oh, shit, did Oh, he fi fel clear pentagon. ball, really? It's an epic save. Oh my gosh, fi literally just... Go, leap! Oh, Leap of faith, come on. Faith of leap. Faith of leap. Word jiggles. Or juggles, whichever one. oh no, we just need it. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Copyrighted, shush. It's Yeah, copyrighted. ni ddim yn... She copyrighted. Angen creu lan Yeah. can. Get my video. Get Yeah. my video. November, dim December. Oh well. Sgorio gol.
Okay, ni actually angen sgorio nawr. Yeah. Yn hatio'ch magic. Ha! Well, na, fi di sgorio 3 goals, so... Sponsored by Gemau Retro. Off you go. No. Alright, fi wedi cael nawr. Okay. Hynny'n sut fi di sgorio other goals, fe ti'n cael naw. Na, fi jyst mynd i neud donuts. Tea and donut. Ti angen neud y Fi hun ddim dy yn appreciate o abuse hwn. Dude, ti'n gweud i fi aros yes, mas o'r Gar. ffordd a maen nhw'n sgorio. Hwna'n all out i. Fi ddim failure. Ti yn y goals yn neud Okay, donuts. epic comeback. Ti yn y Eh? goals. Epic comeback. Yeah, ond os Nhw'n mae'n ennill. pale yn dod No, ato ti, O'n nhw'n dweud... Jinx ti on angen me. save o Na, fe. A spoon. Maen nhw'n jinx it. Okay, fi'n mynd i helpu nawr. Thank God. Go! Oh! 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 It's not like miles off. Enemy Leap shot it, gone leap now. it. Yes! So mae'n allan o'r ffordd. Yeah! Dude! Ryo! You did it un job! I'm sorry. Good one, O'n job. paid gan... Oedd fi angen neud yna, I'm sorry. Ah! Oedd e just fi angen. No, 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 Ni no, ddim no. actually gyda bit No, 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 no. Guys, os maen nhw'n ennill, fi ddim gyda Joke unrhyw on syniadau. Like, ni heb paratoi am os maen nhw'n... Garen, Oh, that's yeah. actually gyda mega. os maen nhw'n ennill, Na, so ni mae'n actually just yn angen coff, ennill. ie. Am y sake of y fideo. Byddwn ni'n Yeah, just we yn did neud just off. rumble. Fel 10 I munud. guess. Like, gyda pawb yn sgwab sy'n digwydd. Yeah. Fi di ddim yn cael, like, un ennill, so fi ni'n cael tîm. It's probably nicer, ond fi eisiau ymlaen system. Bydde fi'n ennill though, os fi'n sgorio 4 gol. Fi wedi cael hat-trick. Efallai yn erbyn fi. Oh my gosh. Fi, os ti yn erbyn fi. Well, yeah, fi'n good mewn 1v1s. Not you them. Stop a brag on. Wel, heb hwnna, fi ni ddim yn ennill. So fi'n meddwl fi yn actually... Well, bydde un o nhw yn screamo enw fi. Yeah, boys. Yeah. Fi'n gofod enw ti, so fi ddim gallu. Steve on. Fi wedi dweud enw fi at the start of the video. Listen. Mae Please. gen i Fi yn selective cofio hearing. hefyd, na fi ar Stop, tîm, stop ti'n gwneud? abuse. Stop bullying. Mae ddim bullying os fi ddim gwneud enw beth. Ti'n neud everything and wrong. Yeah. Guys, come on now. Mae hwn ddim yn dim bulio. Enw chi am... Heb lawn i Garen. Oh no. Don't stop Garen abuse. 2K17. Am I right, Garen? Donald It's Trump. alright. Ah. Be fi gwneud enw? Yeah. Wyt ti'n mention o Donald Trump? Don't. Donald Winnie. Trump Oh, angen just save look ni at a build a wall am ni. Hang on. Hang on. Ddim angen wal, ni angen a couple o cadeiriau. Fi ni'n gallu mynd i. It's like, come on, guys. Fi ddim either. So fi Donald Trump. Dun-dun-dun-dun-dun. Oh my... We just smash everyone like mad. Be fi Bang. disapparator. No, What? no, no, no. Nye, 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 nye. Oh, ni- Garen, be fi disapparator. Oh yeah, sudden death. So byddwn ni ddim yn gallu Ti sudden draw. death. Na, os maen nhw'n ennill y round Oh my gosh, hwnna'n enw channel for fi. 2 games, Oh yeah. ti yn problem. As ni just gallu rumble gyda pawb. Let's get ready, rumble. So fi gwybod... Oh my gosh, ble fi mynd? No. O, hynna anagol ni eisiau mynd mewn. Yes. Next time, os ti yn trio sgorio, na ddim, like, bod yn Fi selfish. ddim yn seifo y gol. Yeah, bydda ddim yn save o'r Fi goal. ni'n ennill os wyt ti di wneud hwnna. Os wyt ti heb di wneud hwnna even. Well, yeah. Even ond- Steven. Yeah, fi eisiau popeth bod yn even. Wel, ti ddim gallu ennill os mae hwnna'n wir. So, like, Well, Be fi mynd? Ni di ennill achos ni di bod yma. Hwna'n yr unig peth. overtime. Okay. Bam, ba, da, da. Overtime. Oh, no. Oh, pwy fi just llaw? Fi. Mae wedi respawn o straight Well, mae away. ddim fi, so obviously. Fi'n meddwl mae Garwyn just y person mwyaf dawel mewn hwn. Mae'n actually just chwarae. Yeah, mae'n Mae'n trio neud yn dda. Mae'n concentration. trio neud yn dda pan ni'n just Does mixo dim about cael thing o. o'n enw concentration. No. Yes! No, no. No! I'm sorry. Yeah. Fi'n mynd i symud i'r tîm glas mewn munud. mate. Alright then. Na, fi ddim. Be fi mynd, fi ar y wow. Team Glass. Enw fi Spider-Man. Team Glass yn cael Gerwyn. So. Uh, Oh, that's a cracker. No! Boom! Well, Right, that's you not know, bad. being every What if I team. made them High cast five smash anyway. fel of ni yn game dwe? Oh, fi ddim Yeah, eisiau only Mr. Catalan, Cheese actually though. good. Yeah. Don't do that. I know, innit? Un goal band. Ooh, gosh, Alright, I'm gonna vibrate skip a around. bit, skip a bit. Skip, guys. Okay. No, Okay, fi ddim Nawr, eisiau Kevin skip. dangos fi sut i set o hwnna. Okay, na i set fel yna. So guys, ni'n mynd i neud 1v1. No. So, Ooh, fi cael backfire. ti'n cael Falco. Falco, pong! Okay, mini a match Match settings. setting. I need 1v1.
I went Nugatti spectator. So it's them 1v1 option. Alright, No, no, control. tiangin, kick a new master party. Kick a new No. master party. Oh wow. That midnight party. Party thingy. That would Over be there. cool. Okay, so I went kick a die bubble mass. team settings. Alright, actually, Minnal. Pass over now, actually. Just mini Galaxy. We need Yeah. to have on mouse hopefully. That's the guy. It's very loud. No internet Dim connect. chwerthin os oedden It's only just kind of like die and urban die final. Just native L rumble and fun. Give my video, there we go. Okay, so then, Ah, I don't know a lot of things. match settings. Random. Just mini Galaxy. 1v1, no bots. Fi'n sausage. Rumble. Rumble. There we go. Okay. Ready? Go. Iawn, dyma ni y final. Rwy'n sy'n dda at y game, yn erbyn rwy'n. Mae'n mewn yn Yay! Os fi'n colli now, byddai just yn creo. Byddai just mini o cornel a creo. Just neud auto. Mi fi'n, so ti'n oren, mi fi'n glas. Yeah. O, na fi'n por ffor. Pan fi'n set up on Rambo hwn. Go! Guys, ti'n gallu cheer ni on os ti eisiau. Boo! Yeah. O, hwnna ddim yn tyranny on Garrett. Hwnna One, ddim yn neb yn two, hoffi. one. No, 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 no. Yeah! Just to roll of him out like, brrr. Yn already mean. Fi ddim yn hoffi y fath. Ow! Duw, Garrett. Wait, no. Dwi'n gemau fideo ddim yn lle am pethau fel hyn. Ie, mae yn. Drift. Yn y heblaw am Garrett. Ie, fi di hwn bully Garen, Dave? Nah, mae'n bully Garen pob dydd. Wait. Be fi just cael. Oh no, Lwcus, mae Ruben press ddim your yn button anghywir. Pwy yw Ruben? Stop her. ugly person. Gas, mae Ruben yn alright. Na mae ddim. Ruben and friendly. Ruben, os ti mas fan'na, you're my G. Yeah. No, mae bit... Ruben, ti'n greu. Mae'n rhan o'r channel-ish. Mae heb dod lan yma. Yes, so mae wedi quit on i. Cael t-shirt a quit. If we fire our missiles, you got a missile, fi fire over. Never miss out. No. Na, Oh, fi di fuck. freeze efo efo hun. Yeah. Yes! Ti'n gwybod os ti'n defnyddio'r missile, ti angen neud ar fi, a ti angen clic mewn y button hwnna. That down Click low. on mewn y button hwnna. Yeah, quite good. Oh, I got it. Ha, ti wedi marw. Oh! Fi wedi dweud fe marw. Batman! That's not even intentional, guys. Bwn dawel. Fi byth di cael hwn o blaen, fi ddim yn gwybod faint o tornadoes mewn game hwn. Ond mae'n awesome! Ond fi gyda un hefyd. Da-na. Paid y tornado o fi. No, paid y tornado o fi. Mae pale i mynd. Yes, come on boys. I need Let's that. go. Oh, we are seeing. Help. Okay. Am on top. Oh no. Ddim gwybod hwnna ond fi di neud e nawr. Ai. Fi di trio boot y Mae'n ti mynd i mas marw, o mae'n- ffordd. Fel beth i punt Go on, mae y flash mewn bywyd go iawn. O, na fi angen arti ffwrdd o ti. No way. A ti'n cael super Wyt ti'n gwylio punch. flash? O ti ar y ffer. Pan mae fi'n blow o lan, hwnna'n... Achos... Na, mae'r pick-up fi yn neud fel super punches a stuff. Na. Mae un ti yn switch yn ni. Oh. Oh no, ti switch o fi. Ti dweud hwnna as if fi'n neud e. See? Hyn yn so fun. Hwnna'n actually really quick. Fi'n offi'n a lot. So sorry ti ddim yn gallu chwarae, boys. Os yw ti'n left i Oh, fi just di aros ar y llaw. Byd o'n gweithio ni. Zero gravity. Wait, no. Na, zero Ma- gravity G- yn meddwl bod ma- fi yn G- awr. Yeah. You're my G. Dim gravity. Magnet. What? O'n nhw'n pathetic. Yeah, mae'r magnet yn neud literally dim byd and compare o i'r other ones. Oh no. Oh, diolch yn Point of a fawr. freeze hwnna. I freeze o'r pale a wedyn ti'n mes o lan a wedyn fi'n mes o lan. Oh, pwy fi just neud Beth hwnna. sy'n bwyd? Dunno. Wel, os ti di dod a packed lunch Fi wedi. Wel, bwyt y bwyd ti te. Wel, fi'n neis o fan hyn, so fi methu. Wel, bwyt y bwyd ti. Ac mae'n dweud, No! dim bwyd nhw, e. Ie, hwnna mewn amser ysgol. Hyn Mae hyn yn hanner tymor. Wel, Wel, mae'n technically yn hamster ysgol. Mae'n un ie, mae hyn yn hanner tymor pryd ni'n recordio hyn.
So Yeah, I'm probably technically, bod like gwylio half coming upload of that. yeah, Yeah. more than likely. I'm just coming to ages the upload on. Like, we got a 3 video. Fear and go, that's my mark on it. I'm not even sure if my Morgan mini uploader hit. That's mine really bad. Yeah. That's my guarantee to that. Hang on. Did Vinny need video from No. Oh, no. My hat. Yeah. Oh, wait, what? Oh, no. We're getting embarrassed. Oh, Swag Nick one fam. Jones. Boom. If you just do very happy, I'm not pretty video score, yeah. Abuse is good, okay. Don't worry. Als my Henry and suffer with my Garen and suffer. I'm not really sorry, auntie. Just in beach Call our health care now. No, we do them to help you ruin Garen. But I'm if you bad, want to see Garen, goodbye. Sorry, Garen. Like, not sorry, but sorry. Sorry, not sorry. Oh, What? Busy Did he David. pass the baby new bit? We've been like ridiculously goblin. I didn't go a bit neither. They'll be them when he rolled 2 times boost down off with an unreally and One wing. oh super mega pun, super mega pun, super mega pun. Garen, do you remember my 1 minute ar ôl? Super mega punch. Oh, really? Fi di ennill 4-0. Not i heb. Alan, mae'n dal like amser. Yeah. What, ti sgorio 4 gol mewn 40 eiliad? Yeah. Y gol pob dig eined, like, come on. I doubt it. Felly, wel, fi'n meddwl fi'n barod wedi colli, so ni'n gallu dechrau neud yr outro and all that. Yeah. Punch! No. Diolch yn gwylio os bydd chi yn teimlo blin amdano chi am angen gwylio hwn. Fi yn sorry. Fi just treat... Yes! 5-0. Don't like Diolch 1 am pint i gwylio, Garen. please. Subscribe, A neud hwn like. worth it. Hefyd- Fi'n suffer o'n neud hwn, oherwydd, like, Yeah. Hefyd, os mae unrhyw game chi eisiau ni wneud, rhoi mewn y comments hefyd, as when ni gallu... Where's actually down Well- in the comments? Ddim siŵr. Fi yn weithiau, mae'n normally like rhywun fe'n pryd ydi fideo hwn yn mynd lan. Ac hefyd, ffonio 0000000 Paid. i donate 1 pint i Garen. Paid. Mae'n the worst charity ever, trust me. Fi di trio I ffoni stopio nhw. Garen abuse. Fi di trio ffoni nhw a iddyn nhw heb helpu fi o Beth gwbl. bynnag, fi ddim Na, yn siŵr beth allwn nhw sy'n fod am digwydd, Garen. mae nawr 6-0, fi'n barod i mynd adref. Hwyl fawr pawb. Wel chi, Bye-bye. tro nesaf. Bye-bye. Bye.